Dakle, ja sam Ante Toni Debelić, imam 17 godina, bavim se poduzetništvom, vlasnik sam firme Grow City koja se bavi razvojem sustava za uzgoj hrane na nepristupačnim područjima. I nešto ovako općenito o meni, bavio sam se prije košarkom, išao sam u Salezijansku gimnaziju, sad sam se prebacio u dopisnu školu, dakle odustao sam od tradicionalnog obrazovanja i potpuno sam se posvetio svojom poslu. Upisao sam opći smjer gimnazije koji je smjer koji mi je dopustio da dođem u dodir sa više područja i fizikom, i kemijom, i biologijom i svakakvim različitim područjima i to mi je zapravo omogućilo da imam dovoljno znanje iz svih potrebnih područja što se na kraju sve zbrojilo u to da mi je omogućilo da sve to povežem u firmu, u tu cijelu priču koja sada danas postoji. Pa bez podrške roditelja ovo ništa ne bi moglo biti zapravo i moguće. Jer kad se počelo sve to dešavati, kad se sve to zahuktalo, ja sam u jednom trenutku pola svoga dana provodio u školi, pola svoga dana provodio u firmi i zapravo slobodnog vremena nisam imao. I onda kad sam im došao sa prijedlogom da se prebacim u dopisnu školu u Zagrebu koja mi je omogućila da ja zapravo ne moram biti na nastavi nego da mogu se posvetiti poslu u potpunosti, to mi je zapravo napravilo onu prelomnicu i omogućilo mi da zapravo napravim ovo što je danas. Dakle, kako je sama ideja počela, ja kad sam u osnovnoj školi sam se bavio robotikom i automatikom i imao sam ideju da u svom ormaru doma u sobi napravim kao terari koji je bio automatiziran, kao jedna posuda koju ja neću morat zalijevati i onda sam počeo istraživati o tome, o hidroponici, to je taj sustav koji mi koristimo i nakon nekog vremena, prošlo je 2-3 godine od tada, ta ideja se inkubirala, ostala je meni u glavi. I jednostavno nakon vremena vidio sam tu jednu firmu iz Amerike koja baš proizvodi sustave uzgoja hrane u kontejneru, ali mi je bilo čudno zašto se to ne koristi po cijelom svijetu, zašto u Africi to nema, zašto siromašni ljudi ne mogu od toga jesti. I onda sam zapravo skužio da oni to prodaju za astronomsku cijenu od $100.000 i to je bilo previše i uopće neisplativo i onda sam ja sa svojim inženjerima odlučio da mi snizimo trošak samog kontejnera, uveo inovaciju unutra što nam je omogućilo da postanemo dostupni na širem tržištu i da se tehnologija zapravo upotrijebi za ono što je namijenjena, to je uzgoj hrane. Zapravo je počelo u 7. ili 7. razredu osnovne škole, kada mi je profesor iz tehničkog rekao kao tebi ide dobro informatika, evo tebi robot pa nauči kao raditi s njim. Ja onda došao doma s tim robotom i počeo googlat po internetu, Arduino, programiranje i ja za 3 mjeseca završio na državnom natjecanju iz robotike. I sljedeće godine odim na još jedno natjecanje i kažem, tu sam počeo te neke svoje male projektiće doma raditi, sve u okviru sobe. I onda kad se, kažem ti, inkubirala ta ideja, ja sam uvijek imao tu neku ideju iza u glavi i onda kad se stvorilo trenutak da ja to sve raspišem kako treba i napravim poslovni plan, jednostavno sam bio spreman. I kažem, i onda kad mi je baš se stvorila ta ideja, onda sam rekao ovo je prevelik potencijal da ja to ne napravim. I onda sam se odlučio i volim. Ja sam krenuo 3. razred srednje, normalno, i u 2 mjeseca, od 9. do 11. mjeseca, ja sam skupio, 150 izostanaka, to je više me nije bilo u školi nego što sam bio u školi, jer sastanak Zagreb, letim u Zagreb, sastanak, idemo na konferenciju u Istanbulu, nema me tjedan dana. I onda sam rekao, čuj, ne mogu tako, idem u dopisnu školu, što znači nema više prijatelja, nema više kavi, znači samo je firma. I kad sam se za to odlučio, bilo mi je teško da se priviknem na tu, jer sam odjednom bio dosta sam, samo posao, ali nekako sam skužio da je to ipak ono što želim raditi, rađe ću to sada pa da za 10 godina mogu raditi što želim, nego da imam još 20 godina rintanja i onda ko zna poslije da li ću uopće htjeti moći to. Pa ta ideja zapravo osnova, kada ja kažem sustav za uzgoj hrane u nepristupačnim područjima, neprilagođenim područjima.
To su sva područja koja nisu najprilagođenija za uzgoj hrane. Dakle, imamo Afriku, Saharu, Bliski istok, Katar, Dubaj, to su sve zemlje kojima je potrebno ovakav neki sustav koji štedi 94% vode, što im zapravo omogućuje da oni u pustinji uzgajaju kao da su na najvećem polju u Slavoniji. I onda imaš Antarktik, imaš Sibir, gdje ti na minus 40 možeš uzgajati salatu kao da si tu na Mediteranu. Tako da zapravo sve ono što, svugdje oni gdje se ne može uzgajati hranu, to mi omogućavamo i zapravo tu je najveći potencijal. To ti je to kad mene ljudi pitaju kako tebi izgleda dan, ja im kažem ne znam jer mi svaki dan drugčiji, nemam ja sad tu fiksno, ok, sad ja u 8 sjedam u ured i ja sam u uredu do 4 i onda nakon toga gotovo. To ti uključuje, stalno moraš učiti novo, stalno moraš učiti o novim principima i poslovnim, morao sam naučiti o poljoprivredi, što vjerovatno profesorica iz biologije ne može vjerovati koliko znam sad o poljoprivredi i o uzgoju biljaka. A inače, u srednjem mrzio sam biologiju jer nikako se nisam mogao posložiti s tim predmetom. I stalno imaš to neke nove stvari koje moraš učiti, uvijek moraš biti dostupan svima kad te zove, letiš na sastanke, jednostavno moraš ući moraš baš ući all in i jednostavno se posvetiti učenju i moraš sebe dovesti na tu razinu da uopće možeš voditi firmu. Jer ja kad sam tek krenuo s tom idejom godinu, ja sam bio potpuno jedna osoba, ja sam mislio da ja nešto znam. Nakon 6 mjeseci kad sam se s ovim svojim partnerom, prvim mentorom spojio, on mi sjedali bi svaka 2 dana na kavu da mi on samo kaže ovo ne znaš, ovo ne znaš, ovo ne znaš. Nauči. I onda bi on sve naučio i gledam sada, kad je prošlo godinu dana od te ideje godine i sada, imam osjećaj kao da sam 5 godina ostario već u vremenu. Zajedništvo mi je tu bilo jako bitno jer znam svaki put kada, ajmo reći kad je tek firma počinjala i kad smo dobili prve inicijalne kontakte, zainteresirani su ljudi u Katru, to je došlo preko Hrvatsko-Katarske zajednice. Baš čovjek koji je predsjednik te zajednice mi je pristupio i rekao imamo zainteresirani ljudi u Katru, oni su radili već s nama s Hrvatskom Katarskom zajednicom, imamo ljude u Katru koji žive tamo, onda jedan partner koji je živio u Dubaju, dakle sve se okuplja, što si rekao, na zajednice, dakle ljudi iz Hrvatske koji žive vani, koji imaju nekakve mogućnosti i nekakva poznanstva, su prepoznali ideju, prepoznali samo potencijal projekta i onda nazvali ok, možemo ti pomoći, možemo te spojiti s određenim ljudima da bi sve to krenulo naprijed. Tako da bi tu zajedništvo bilo jako. Pa zapravo svaki put, ne bih rekao jedan predmet ili jedan profesor, svaki put kad se dogodio jedan pomak u mom životu, uvijek je bio uključen mentor. I u 7. razredu je to bio profesor iz tehničkog koji me uključio u robotiku, u automatiku, u programiranje. Onda u 3. razredu, odnosno u 2. razredu je to bila profesorica iz engleskog koje smo imali radionicu, smisli svoj proizvod i pičaj ga pred razredom. Sales skills. I mislim, kad ti to radiš iz engleskog, a umjesto trebao bi raditi gramatiku, onda znaš koliko je to bila profesorica koja je razmišljala ispred vremena i nije nužno radila po kurikulumu, neću joj reći ime da je inspekcija ne ulovi. Ali ona nikad nije radila po programu, nego uvijek radila te neke praktične stvari koje je znala da će nam koristiti. Imamo, ne znam, umjesto da radimo gramatiku i prepričavamo neku priču, imamo job interview. I kužiš, takve neke vještine su mi pomogle kasnije kad sam morao prezentirati na konferencijama svoju firmu i stati pred pozornicu i 200 investitora od $100 milijuna sve ukupne vrijednosti zajedno i staneš pred njih i onda takve vještine su mi upravo omogućile da to sve savjet za moje vršnjake. Budite odvažni, nemojte slušati šta vam govori društvo, koje trendove morate pratiti, šta morate raditi. Ponekad se posvađajte i s roditeljima, sorry mama, ponekad krenite u svom nekom tom smjeru, učite, radite na sebi, razvijajte sebe, budite svjesni sebe i okoline, nemojte dopustiti da vam samo prolazi vrijeme, da imate feeling da morate, da do faksa ne živite i da samo preživljavate i onda poslije faksa, ne znam, ću naći posao i raditi do 55 i umiroviti se ili šta god. Probajte nešto, ne znam, probaj biti sportaš, probaj svirat gitaru, probaj pjevat, probaj svoju firmu otvoriti, probaj biti fotograf, budi šta hoćeš, samo odluči se za to i onda moraš raditi na tome, učiti što više i stvarno postati što bolji, samo onim što ti možeš.